Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurize ubuntu bwa Kristo Yesu ngo bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Uyu ni umunsi udasanzwe, umunsi w'umugisha, umunsi w'indirimbo nsha, umunsi twiteze kubona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwacu. Yaratubwiye ijambo ryiza Yesaya ngo kurya imvura na sherege bigo bikadusisi ntibisubireyo, ngo niko n'ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye ico yaritumye. Ijambo rikwikorwa. Dusome Zaburi ya 73 umurongo wa 28. Aravuga ngo ariko njewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Ariko njewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Umwami uhoraho we, ni umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Haleluya! Amahirwe yacu, umunezero wacu, ivyirato vyacu, ukubaho neza kwacu no kubatashe ku Mana. Ariko njewe kwegera Imana nivyo vyambereye amahirwe. Urifuza amahirwe muri buno buzima? Nta muntu n'umwe utifuza amahirwe. Egera umwami wawe, egera Kristo. Haleluya! Egera umwami wawe, kuko ariko njewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Bavandimwe, ndashaka kubaganiriza, nubona bino bintu bitanu cyangwa bine ngiye kubabwira bigenda bihera mu buzima bwawe, uzomenye yuko ugeze kure mu buryo bwo gusubira inyuma. Ubu uri kuragenda kure y'amahirwe, uri kuragenda kure y'amahirwe. Kwegera Imana niyo mahirwe yawe. Hari ibintu Umwami Yesu yanganirije nshaka kubaganiriza. Ikintu cya mbere, nubona urukundo rwo gukunda gusoma ijambo ry'Imana rwaraheze muri wowe, uzomenye ko uri kuragenda kure y'amahirwe yawe. Nubona inyota yo gusoma ibyanditswe byera yaragabanutse, ziri kugenda ihera, ukaza usigara uhura na Bibiliya ugiye gusenga. Nabwo benshi bamwe basigaye baje gusenga ufite na telefone iruhande ukubita. Urumva ubuzima bwa Bibiliya bwaraheze mu buzima bwawe. Uzomenye yuko intambwe gusubira inyuma igeze kure mu buzima bwawe. Ndakwifurije, ndagusengeye ngo Imana igusubizemo rwa rukundo rwo gusoma Bibiliya, rwa rundi wagiraga ugikizwa. Paulo, Yohana yarandikiye itorero ryo muri Efeso, araribwira ngo mwataye urukundo rwanyu rwa mbere. Nubona urukundo rwo kubana n'Imana mu ijambo bwaragabanutse, uzomenye ko gusubira inyuma biriko biragenda byaguka mu buzima bwawe. Ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana. Icya kabiri, nubona ubuzima bwawe bwo gusenga wewe buriko buragenda bugabanuka, bwaraheze wenyine n'Imana, uzomenye ko ugeze kure mu gusubira inyuma. Yesu yajanye na Petero gusenga, arababwira ngo nimusenge ntimugwe mu mosha. Yesu yihe agiye iruhande, agarutse asanga barasinziriye, arababwira ngo ni gute mwebwe mumeze ko murasinzira muri kino gihe? Satani ntaze kugusinziriza. Urakwiriye kubaho mu buzima busenga. Umutaha udahomba. Urashobora kwibagirwa ibyo wasengeye, ariko papa data wabibwiye ntazigera avyibagira na rimwe. Yesu aguhezagire. Yesu aguheza umugisha mwinshi. Oh, haleluya! Gusenga ni kimwe mu nkingi zigize umwana w'Imana, zigize umukristo, zigize haleluya ubuzima bw'umukristo. Ndakwifurije ubuzima busenga, ndakwifurije ubuzima usenga. Haleluya! Ariko jewe kwegera Imana nizo byambere amahirwe. Kimwe mu bintu banegera umwami wanje no ubuzima bwo gusenga. Iyo senga mbadiko ndaganira n'umwami wanje, mbadiko ndaganira n'umwami wanje. Oh, haleluya! Ndakwifurije gusenga. Umva, ndakwifurije gusenga, ndakwifurije ubuzima busenga. Uri kuranumviriza mu kino gitondo, uri kuranumviriza ku murango, uri kuranumviriza ku televiziyo, umwanya wose kunumviriza ino video, nurangiza ufata umwanya usenge, nurangiza ufata umwanya gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya! Gusenga bibe priority y'ubuzima bwawe. Haleluya! Gusenga umugabane tazokwakwa. Niwumva icya gatatu, niwumva uburyohe bw'ivy'Imana buriko buragabanuka muri wewe, uziririre. Hari igihe uburyohe bw'indirimbo z'Imana bugenda bugabanuka, uburyohe bwo kubana n'abera, uburyohe bwo guterana n'abizera bukagenda bishira muri wewe, uzomenye ko ubuzima bwawe buriko buragenda muri danger. Hari abantu bavuga ngo urumva kuba wenyine ni byiza cyane, ariko kandi
igihe uzumva udashaka guterana n'abandi, guterana n'abandi biraryoshe, kumva amakuru meza y'Imana. Oh haleluya. Oh, ndakwifurije kuza wumva inyota yo guterana n'abizera, kumva inyota y'iby'Imana, kumva inyota yo kumva Imana aho ugiye hose, ukumva inyota y'Imana. Haleluya. Iby'Imana, hari igihe ugenda ugasanga iby'Imana biragushishe, uzomenye ku buzima bwawe uri kuragenda muri danger. Haleluya. Icyakane, nizihe inshuti zawe, niba nde mugendana. Igihe uzobona inshuti zawe ari abantu batizera gusa, mu by'ukuri ni byiza cyane ko tugira inshuti z'abatizera kugira ngo tubazane kumugakiza. Ni byiza cyane rwose. Mugabo niwasanga nta bandi bantu bazima, wewe nta bandi bantu bizera mugendana, inshuti zawe ugasanga ari abandi bantu, uzomenye neza ku buzima bwawe buzabura ko buragenda kure. Kuko mu gitabo cya Zaburi haravuga ngo hahiriwe abatagendera mu nama z'ababi, baticara n'abacakoranye, ariko muhimbara muri uzahageze uzohoraho. Bene data, ni byiza ko tugira inshuti z'umusaraba zitubwira amakuru meza. Ni byiza cyane. Haleluya. Ahubwo twebwe tugomba kuzana inshuti, tukazigira inshuti, tukazana n'abandi, tukabagira inshuti zacu bakatwigiraho. Ingorane ikomeye cyane nuko usanga twebwe abandi aribo badukuramo Imana bagadushiramo ibyabo. Inshuti zawe ni zawe, ni bande mugendana, ni izihe inshuti zawe. Icya gatanu, mbega urashingira Yesu ntaye. Igihe n'ubona ubuzima bwawe usigaye ugira isoni zo gushingira Yesu ntaye, ukagira isoni zo gushingira Yesu ntaye, zo kuvuga Yesu, zo kuvuga urukundo rwa Yesu, zo kuvuga ineza ya Yesu, zo kuvuga ibyo Yesu yagukoreye, uzogera ubuzima bwawe uzobona uri muri danger. Ndakwifurije gushingira Yesu intahe. Ndakwifurije gushingira umwami wacu Yesu Kristo intahe. Amen. Intahe. Haleluya. Ugenda uvuga Yesu, ni byiza ko tuvuga Yesu. Abatubona bumve Yesu muri twebwe, abatwumva bumve Yesu muri twebwe. Ndakwifurije bino bintu bitanu. Dawudi yavuze ngo ariko njewe kwegera Imana nizo zambere amahirwe. Amahirwe yacu ni ukwegera umwami wacu. Ndakwifurije kuba mu buzima busomeye byanditswe byera. Ndakwifurije gusenga. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima busenga. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima bushingira Yesu ntaye. Ndakwifurije kugenda n'abantu bazima. Ndakwifurije kutumva iby'Imana byarakuvuyemo. Ndakwifurije kuryoherwa n'iby'Imana. Ndakwifurije kumva unyotewe n'iby'Imana, kumva ufite inzara y'iby'Imana. Haleluya. Dawudi yaravuze ngo bakimbwira ngo nje gusenga mu ngoro yawe, mwami naranezerewe. Yesu aguhezagire. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ariko jewe kwegera Imana nizo zambere amahirwe. Turakeneye amahirwe yacu ni ukukwegera. Amahirwe yacu ni ukugendana nawe. Amahirwe yacu ni ukubana nawe. Amahirwe yacu ni ukuba muri wowe Bana. Mukunzi wacu Yesu, ndakwinginze udushoboze, utubeho mu buzima buri atashe muri wowe. Ubuzima bwacu buri atashe muri wowe. Haleluya. Mwami, inyota yo gusenga, inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, ubuzima bwo gushingira intaye. Haleluya. Kunezererwa n'ibyawe Mana aribyo biganza ubuzima bwacu. Ndasengeye uri kuranumviriza arwaye, amerewe nabi, ari mu bibazo bitandukanye. Ndavuze ngo ikiganza cyawe cyiza kimukoreko. Haleluya. Ikiganza cyawe cyiza kimutabare mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Kugumishago yawe twarakize ingwara. Ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Icubero kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.